turabasanga mwaragiye mwicarayo gutyo gusa kandi muri mu masezerano y'agahenge ni gute mwigarura utundi duce kandi muri mwarubahirije amasezerano y'agahenge muragira muti ndagira ngo abanyarwanda n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda iyi ntambara bayikuremwe amacenga kuko uyu mukozi w'imiryango mpuzamahanga uba muri zone muri danger zone irimo inyeshyamba zirwanya ubutegetsi we yaje ati iyo witegereje no kuri iyi aya masezerano abayavuye hehe abayakozwe nandi aba ofisiye ba M23 n'abanyepolitike ba M23 bariho barahunga bava muri Goma wambaza ngo ninde ugiye gusigara muri Goma reka nongere mbasuhuze nongere mbifurize kugira ibihe byiza cyane inshuti bavandimwe mwe mwahisemo kubana natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye gatanu kuri kagenzi kako abari mu Rwanda abari muri diaspora abari hirya no hino kuri iyi si ya rurema mwumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese turabasuhuje tubifurije kugira amahoro y'Imana amahoro azirinduru indishyi intugunda yemwe mwese nimugire amahoro azirinda y'umujinya muri mwanya turabakiriye mwese muri iki kiganiro aho tugiye kugaruka kwisesengura mu byukuri ku nkuru zigiye zitandukanye ziri kuvugwa kuri iyi mihanda ariko murabizi ibyo mwihariko hano ku Isano Media Africa ni ku mutekano politike ndetse na diplomasi twibanda ku karere ntago ndi nyine rero ndi kumwe na Reverend Ben Mugisha original. Urakoze cyane Ivan nanjye ndeka nongere nkuramutse mubwire nti wiriwe amahoro mbayo cyangwa waramutse amahoro cyangwa se uraho ndiyumva kabisa ndumva meze neza meze fresh meze ruzungu. Okay kankuramutse mu kinyarwanda cy'iwacu mbayo sebo mbayo uzabyiga wanga wemera. Urakoze cyane reka nuko nyine uko babishubije nuko nyemera rero ndamutse abakunzi bacu abakunzi b'Isano Media Africa babatahwema n'umunsi warimwe kutwereka ko badukunda kandi bari kumwe natwe mbasaba yuko bongera kandi gusharinga ibiganiro byacu bagasubscribinga bakanarayikinga kugira ngo tuganire. Umunsi w'ejo twababwiye amagambo amwe uyu munsi tuyagezeho bukeye ariyo yasohoye. Reka rero nyemerere ndamutse abakunzi bacu bari mu bihugu bitandukanye ndamutse abantu bari Ohio muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwose mbabwire ni mukomere kandi turabakunda nkuko mudukurikirana natwe niko tuba tubareba ahangaha. Ndamutse abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu state zose kandi bari mu kutwereka ko badukunda. Ubwo mpere ko ndamutsa bari muri aka karere k'ibiyaga bigari u Rwanda, Burundi, Tanzania ndetse n'ibindi bihugu byose na West Africa ndetse na ibindi bice. Nihanganisha abantu bari muri Goma rwose mbabwira nti nimwihangane Imana nyiramahoro nikomeze kugumya imitima yanyu. Ubwo mbandamukirijeho nabo ku ruhande rwa Rubavu ndetse n'abakibitoki cya Rugombo kuko kibitoki cya Rugombo yegereye Uvira hanyuma Goma nayo ikegerana na Rubavu ku ruhande rw'u Rwanda. Ubwo mbandamukije n'abagisoro begeranye na Bunagana ku ruhande rwa Kongo Bunagana ku ruhande rwa Uganda akaba Gisoro. Uyu munsi rero nago ndi butinde ndamutse abantu barabizi ko ari abakunzi bacu bakadasohoka ariko batwemerere kubw'umwanya turekera ahangaha. Akoze cyane. Okay mwese rero muhawe ikaze mw'iki kiganiro tubwire abakunzi bacu ko
ibitekerezo byanyu birakenewe ntabwo muri iyi minsi bitewe na tekinike n'ibikoresho bimwe na bimwe bitari byaboneka neza ntituri gukora mu buryo bwa live byabaye bihagazeho gake kandi n'ubundi wabonaga ko bitari byagira umurongo neza ariko hamwe n'abakunzi bacu n'abafana bacu ukongera abantu inshuti z'akadasohoka bakomeje kudutera inkunga bino biganiro byacu biraza kugenda neza niyo mpamvu dushyira nimero kuri screen za televiziyo muzirebe muri descriptions zirimo ku buryo washaka gutera inkunga iki kiganiro no kugira ngo n'ibindi bikoresho bikomeze kugenda biboneka uhawe ikaze zira nimero ziri kuri WhatsApp zose uko muzibona yego rero ntago turi butinde uyu munsi tugiye kwinjira ariko noneho twinjire ruzungu ngira ngo mushumba abigarutseho mu by'ukuri aravuga ati ejo ni mugoroba ku bantu bagerageje kwihangana bakabana natwe mwabonye ko ahari ukuntu twabigarutse tuvuga ko nyamara Goma iri kugerageza kuba yakwinjirirwa cyane nyuma y'ubusesenguzi twagiye tukora hano ku Isano Media Africa tuvuga ko ibintu bigiye kuba byafata indi ntera mushumba ngira ngo ibitero nkuko wavuga guti nyamara ati mu rukerera rwashize Goma yarashweho bikomeye cyane n'ubundi rero haje kuboneka drone bivugwa ko ari drone zageraga kuri 13 ndetse izino drone bivugwa ko zifite amamuko kwa Xi Jinping iri kwavuga muri China izindi bivugwa ko ari drone zaguzwe mu by'ukuri muri Turkiye kwa Recep Tayyip Erdogan niko bivugwa ariko ngo ni drone zikubita hababaza rero ndagira ngo mu busesenguzi bwimbitse dusasanura aya makuru turebe ishusho ya satellite zagerageje gufata donc estimated cyangwa se ishusho iri ku ikarita igaragara mu by'ukuri aho igaragaza izi drone uburyo kizakubise uburyo zarashe noneho uraza no kudufasha gusesengura kuki ibintu byageze ku rwego rwo kuba umufaransa kazi yaje kuba bivugwa ko yari uwo muri UNICEF cyangwa UNICEF uyu mufaransa kazi kuki yaje kuba yagira kuba yagwa muri bino bitero ngira ngo yitwa Karine kuki ubufaransa burimo bugaragara hariya mu bice bya Goma cyangwa muri Kivu du Nord kandi mu by'ukuri uyu mudamu ari muri iyi miryango bivuzwe ko ari imiryango mpuzamahanga kandi umutwe wa 23 warashyizweho agasaraba gatukura turaje tugenda tubisesengura mushumba rero tugira ngo twinjire tubanze turebe iyi nkuru iravuga ko witwa mu by'ukuri Perezida Joseph Kabila witwa Bisimwa Cornell Nanga bahatera sto ba gouverneur ndetse n'abandi bakomando n'aba officier bakomeye cyane bo muri 23 bari mu nyubako ikomeye yigoma iza kuraswaho n'izi drone bikavugwa ko rero nanone bigendeye ku ikarita aryo tugiye gusobanura cyangwa se tukagerageza kugira ugusesengurira abadukurikiye nabo bakomeze badufashe mu makomantere batubwira ko babyumva aho biri kuvugwa ko ngo drone yakoze amabara akomeye cyane ishobora kuba amamuko yayo ari mu Rwanda reka twinjire turebe iyi Kongo ikomeje kubisibaniro by'umwihariko igoma ese mushumba udukurikije iyi karita wenda uraza kudufasha mu busesenguzi urabona iki gitero gisa nkaho kiri kwerekeza i Kigali nkuko ejo muri twabivugaga Goma tuvuga tuti nyamarira za kubatombe kandi nibuza kubatombe berekeza i Kigali mu by'ukuri wowe iki gitero kwanza twinjire tuvuga ngo wacyakiriye ute iki gitero cyabaye mu hagana saa 10 zo mu gitondo kibasiye cyane inyubako zibamo quartier nkuko twavuga Kiyovu cyangwa ikigiye mu Rwanda sinzi ariyo naherukaga Kiyovu ariyo quartier y'abakire nubundi ahantu iki gitero cyaboneje hari aho abategetsi baba ndetse n'abashoramari n'abakire bo muri Goma iby'iki gitero ejo cyangwa narabibabwiyeho mu minsi yashize babwira ntubwirinzi bwo mu kirere bwa M23
bushobora kuba butakiri bifite imbaraga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ejo nari nabibabwiye mbabwira nti birashoboka ko u Rwanda rushaka gukura ubwirinzi bwabwo hariya hantu bitewe na stoke yagabanutse cyangwa se no buryo bwo kugira ngo bajye kurinda Kigali kuruta uko barinda Goma. Hariho byinshi tuba twababwiye ku bijyanye na Goma, ejo nabivuzeho cyane mbabwira nti isaha n'isaha mushaka kumva ikintu gikomeye muri Goma, umwanya n'umwanya hashobora gufatwa cyangwa se ugasanga nabo bategetsi barimo. Ejo nari nabivuze imbere y'uko iki gitero kiba. Niyo mpamvu nsaba abantu yuko bazajya bakurikirana ibiganiro byacu. Iki gitero rero cyabaye ahagana saa 10 zo mu gitondo, aho abantu bose bari baryamye. Kiravugwa ko ntago baravuga abandi bantu bagipfiriyemo, ariko haravugwa umuzungukazi w'umufaransa ngo wakoraga muri UNICEF, ngo muri department y'abana. Yego. Ibi turaza kubivugaho cyane, kuko ni amakosa akomeye ku miryango mpuzamahanga irimo igaragara mu bice by'abantu abarwanyi umutwe w'iterabwoba ubu wafashwe nk'iterabwoba wakomanyirijwe. UN yakomanyirije, noneho n'uwo muzungu akajya kuba hafi y'abo bantu bariho agasaraba. Bamwe bakatiwe n'inkiko za Kongo, abandi bashyirwaho mandadare cyangwa se bashyirwaho sanction na leta zunze ubumwe za Amerika, abandi bashyirwaho mandadare na leta na UN na UN ubwayo, abandi bariho sanction za European Union. No gasanga umukozi nkuriya araba mu mazu yegeranye n'abo bantu ngabo. Muri rusange aho hariho question mark, ariko ntaragera kuri we kugira ngo tuze kurebera hamwe kuri experience dufite. Yenda abantu badukurikirana baraza kuduhereza nabo kuri experience zabo. Yego. Tuze kurebera hamwe, ariko mu byo uriho uravuga uti ese iki gitero wisanzwe, iki gitero ntago leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo iracyemeza, ntigeze ivuga ko ariyo yagize gute yakigabye, siyo yakigabye. M23 iremeza yuko ngo ari igitero cyavuye i Kigali. Ibyogajuru ndetse na satellite, amashusho dufite y'ibyogajuru tuyafite ahangaha. Yego. Arerekana neza na neza ko nkuko tubibona kuri amashusho satellite, uyitegereje neza. In fact reka tubanze twumve abahanga bo bayavuze hiki, kuko dufite amashusho ya satellite hano. Amashusho ya satellite afite icyo atwereka kandi afite icyo avuga. Reka tubanze twumve abahanga ku bya satellite na GPS icyo bavugaho. Ni rwa rurimi rw'abanyu rw'urunofunofu unyanyimbe. Vous serez choqués par cette révélation. Des images satellites accablantes viennent d'être analysées. Premier point, origine présumée du drone qui a fait victime d'une responsable de la MONUSCO à Goma. Ces données GPS examinées indiqueraient que le drone ayant frappé Goma, chef-lieu du Nord Kivu en République démocratique du Congo, aurait décollé depuis le Rwanda. Ces éléments techniques circulent actuellement dans plusieurs cercles sécuritaires et alimentent le débat sur l'origine de l'attaque. Deuxième point, intervention des Nations Unies. Selon les informations consultées par le portail, l'Organisation des Nations Unies a instruit ses casques bleus présents à Goma de sécuriser les débris de l'engin militaire tombé après la frappe, afin de préserver les preuves matérielles. Troisième point, consigne de sécurité particulière. Les directives examinées par le portail indiquent également que ces opérations de sécurisation de débris de bombes doivent être menées sans association avec le mouvement politico-militaire de l'AFCM 23 présent dans la zone. Quatrième point, une enquête attendue. La récupération et l'analyse des restes du drone pourrait permettre de déterminer l'origine exacte de l'appareil et les responsabilités dans cette frappe qui a frappé une zone urbaine de Goma. Les développements de cette enquête sont suivis de près par le portail. Partagez massivement cette vidéo pour dévoiler le mode opératoire du Rwanda et restez abonné sur votre média en ligne, le portail. Kandi
baravuga ngo bakoze niba byumvise sinzi urufaransa rwinshi ariko baravuga yuko bakoze ubushakashatsi bakoresheje ibisosonkure by'amasasu cyangwa se ibisigazwa by'iyo drone bakamenya neza inkomoko y'iyi drone yego kandi bakurikije ikirere berekanye ibice bitanu yego 5 point cyangwa se mukise abakise ngo point 5 zerekana neza na neza inzira indege cyangwa drone yazananye mu kuza kurasa muri Goma yego baravuga bati indege cyangwa drone yazananye Kigali yajiva mu Rwanda noneho rero twakwibaza se Kinshasa yahinduye umuvuno isigaye ica mu Rwanda ikabona kuza kurasa kuri Goma ibyo ngibyo nabyo ni ibintu turi buze gutekerezaho cyangwa se abo turiho turaganira nabo bakadusobanurira muri make iyi raporo yo iragaragaza neza yuko iki gitero kitakozwe na Kinshasa ahubwo cyakozwe nande na Kigali cyaturutse Kigali noneho ukibaza ko mu kanya kashize hari amategeko yahise avugwa yuko bategetse ba Jimmy n'abandi bakabategeka ko ngo bagomba guhita byihuta cyane bagomba guhita bafata bamwe mu byitso byatanze data n'amasaha abayobozi baryamiye bagatanga na data yaho abayobozi babo baba kuko kugeza saa sita hariho abasirikare bagera kuri 4 bari bamaze gufatwa yego harimo abavuye muri FARDC harimo n'abavuye muri zindi militias ngirango kandi bakomeye bavuga yuko General Makenga ngari we watanze ngiryo tegeko ariko tukanibaza General Makenga uyu nguyu uhora avugwa utajya ugaragara mu gitero kimeze nk'iki ngiki we bitebyiwe bavuga ngo rwose harimo na Joseph Kabila president wa Congo Perezida Kabila we ni bisanzwe n'ubundi bamukatiye urwo gupfa bari baje kumurangiza twibutse abantu ko aya mashusho aba ari ce qu'on appelle image préservée donc ni nk'amashusho donc image présumée ni nk'amashusho aba yafashwe akigwaho n'abatekinisiye cyangwa se n'abantu b'abahanga ni ibintu biba bitaremezwa donc cyane ko tubona ko Kongo nta kintu irabivugaho mama 23 ni Nanga ngira ngo hari akoresheje press conference mu masaa 8 no press conference akoresheje mu masaa 8 ariko ubona ko bano bayobozi ari abanyamakuru bacu baba bashinja Kongo umukozi wa ONU w'umuryango mpuzamahanga kandi ngo bavuga yuko ngo Kongo yanze kubahiriza amasezerano y'agahenge noneho kandi hirya yejo numvaga bari baravuga ngo hari utundi turere umuvugizi wabo mu kanya yarari haravugira kuri channel zimwe zo mu Rwanda bavuga yuko ngo muri iyi minsi bigaruriye utundi duce ese utwo duce batwigarura nta ntambara iriho nimba ushobora kuvuga ngo mwigaruriye utundi duce yego mwaragiye muradusanga twariteruye turabasanga mwaragiye mwicarayo gutyo gusa kandi muri mu masezerano y'agahenge ni gute mwigarura utundi duce kandi muri mwarubahirije amasezerano y'agahenge muragira muti ndagira ngo abanyarwanda bumva ururimi rw'ikinyarwanda iyi ntambara bayikuremo amacenga kuko abaturage nibo bariho barahapfira noneho ukanibaza uyu mukozi w'imiryango mpuzamahanga uba muri zone muri danger zone irimo inyeshyamba zirwanya ubutegetsi we yaje ati iyo witegereje no kuri iyi aya masezerano abayavuye hehe abayakozwe nandi ni Republika ya Demokarasi ya Kongo yakoze amasezerano na UNICEF kujya gukorera muri side ya AFC mu 23 kuko nibibaho nta naho byanabaye abantu babaye muri Somalia mumbwire ko mwigeze mubona umuryango mpuzamahanga numwe wagiye gukorera mu gace karimo abantuzi abarwanyi b'inyeshyamba ababaye Central Africa ndibuka ntuze MSF iriyo nagiye gusura wari representa wa MSF yari inshuti yanjye urumva ariko aho yakoreraga kuri side ya leta
twaranatembereye gatoya twinjira muri side y'inyeshyamba bari batumaze kugira ngo tuveyo yatanze amafaranga menshi uranyumva yatanze amafaranga ishyano ryose baraturekura baranadutegeka ngo nitubatware ngo tubageze imbere turavugaho kugira ngo dupfe katubatware ariko umushoferi yari yanze ngo imodoka kubera ko itemere gutwara abantu bafite imbunda turamubwira tutaho kugira ngo dupfe gira iki dutware tubatware muri make musa nk'abarenze ku irenga yo kuko utabyemeye urapfa kirazira kikaziririzwa abari Somalia murabizi abari hano Sudani murabizi nta nyeshyamba ikorana n'imiryango mpuzamahanga iyo support y'imiryango mpuzamahanga yimaze guhabwa inyeshyamba kiba ari ikibazo ayo masezerano aba yarakozwe hagati yande nandi kuko imiryango mpuzamahanga yose yinjira mu gihugu hagati y'amasezerano nimba reka nze mbanze mbyitegereze hano ni gute umuryango mpuzamahanga uza mbariza professor ni gute umuryango mpuzamahanga ese imiryango mpuzamahanga nahoze mbikoraho ubushakashatsi ntabwo umuryango mpuzamahanga wemerewe kujya mu ruhande rw'inyeshyamba kuko habari danger zone kereka mu gihe en cas d'urgence igihe habonetse impamvu zifatika ziri gutuma abaturage bahazaharira mu buryo bw'ubutabazi so UNICEF se ni pamus imiryango yemerewe mu miryango mpuzamahanga yemerewe kuba yavugana n'inyeshyamba cyangwa yahura n'inyeshyamba ni iyi ngiyi harimo international community uranyumva hakabamo Red Cross hakabaho United Nation urumva Médecins Sans Frontières even na UNICEF irabyemerewe nayo irahagera nta kibazo urabyumva na UNICEF irabyemerewe icyitonderwa ndi mu mategeko agenga iyo miryango mpuzamahanga icyitonderwa iyo miryango mpuzamahanga ntiyemerewe gushyira ibikorwa byayo mu kaga urugero nko kuba yaba hafi yaho intambara kuba yashyira abakozi bayo hafi yaho intambara iri mu kubera yego icya kabiri gukorana bya hafi n'imitwe y'inyeshyamba ntibyemewe gukorana bya hafi n'imitwe y'inyeshyamba ntibyemewe kugirana imishyikirano n'inyeshyamba mu gihe leta irwanywa n'izo nyeshyamba itashyizeho akoro cyangwa byemejwe n'umuryango mpuzamahanga ariwo ONU uranyumva ni ukuvuga ngo imiryango mpuzamahanga itashyizeho umukono ntabwo byemewe kirazira kikaziririzwa umukozi uwo ari we wese w'imiryango mpuzamahanga w'umuryango mpuzamahanga kugirana ubucuruzi imikoranire yihariye n'umutwe w'inyeshyamba cyangwa na leta muri rusange ni ukuvuga umukozi uwo ari we wese w'imiryango mpuzamahanga ntabwo yemerewe kugirana imishyikirano yihariye atari iy'akazi urumva n'umutwe uwo ari wo wose cyangwa na leta ni ukuvuga nta bizinesi bagomba gukorana aho uretse ko na Karine nawe nta bizinesi yari afitanye aho niho tugiye kurebera mbega M23 ni leta yemewe igisubizo ni oya ntabwo yemewe yipanze akazi ishyiraho n'ubuyobozi ariko ntago amahanga abyemera ibyo bisobanura iki Karene nimba yabaga hafi n'uwo n'abayobozi b'uwo mutwe iyi karite n'abayobozi b'uwo mutwe iyi karite présumé irabigaragaza ni hafi yaho bisobanura ko atigeze atekereza neza ngo arebe n'ingaruka zishobora kubaho ukurikije ukuntu amashusho ya GPS yagiye afatwa bigaragaza ko iyi nyubako yari iri hafi neza yaho bano bayobozi bari nabonye
kandi aho hantu nta kigo cy'imfubyi cyari gihari, yego, kuko yari umukozi wa wa UNICEF muri department y'abana. Aho hantu nta kigo cy'imfubyi cyari gihari, nta nkambi ihari, sibyo? Kandi yaraturanye n'abantu bahigwa bibyihebe, barahigwa na leta zunze ubumwe za Amerika, barahigwa na UN, barahigwa na leta ubwayo. Tutereza kuri ibyo by'igitero, nayo mashusho ya GPS yerekana ko drone yarashe kuri Goma yaje iva i Kigali. Twebwe ntago turi buze kuyivuga ku munwa, turabereka ko dufite preve hano yerekana uburyo iyo ndege yaje, kandi ayo ma preve arayava mu bigo byizewe, kubera ko niba NASA ishobora kuba yarekuye GPS zayo zikaza zikerekana uburyo iyo ndege yaje itagira umupilote, no kuvuga no kwitonda imbere yuko dutangaza iyi nkuru, no kwitonda kuko ushobora gusanga koko ari byo, kuko iba ari image présumée yakozwe n'abahanga baba bavuga ngo bishoboka ko, ariko bahereye kuki ku bimenyetso biri kuri terrain. Ibyo rero byose biri aho ngaho. Noneho ni iyihe mpamvu uyu mwanya Goma iri mu bibazo bingana gutya kuva kuwa mbere? Uyu munsi turi kwa gatatu. Kuva kuwa mbere uyu muzungukazi yumvaga amasasu muri Nyiragongo. Yego, nejo muri twavuze se rero guhera za saa 10 saa 10 ibisasu byariho biragwa hehe? Muri Goma. Umuntu umukozi w'umuryango mpuzamahanga nk'uyu, niki cyamubujije kujya korera muri Goma arara i Kigali? Cyangwa arara ku Gisenyi, arara mu Rwanda? Yarameze nk'uri mu rugamba. Ariko se kuki wumva ko yari kujya arara ku Gisenyi cyangwa mu Rwanda? Yes, kuko ni hari umutekano. Kuki atari kujya Kinshasa? Oya, ntago bikunda. Ubwo aho usa naho umushyira ku ruhande rwa mama 23 exactement. No. Mu Rwanda uyu munsi nta ntambara ihari ubutaka bw'u Rwanda. Yego. Kandi mu Rwanda niho hafi. Ni nko kubona nta store y'imiti y'imiryango mpuzamahanga iri muri Kongo, kandi ari wari intambara. Nta nubwo iri i Kigali, kandi ntago ari uko ari intambara. Store y'imiti y'imiryango mpuzamahanga yose iri ahangaha Entebbe, iri muri Uganda. Yego. Urumva rero kubera iki se batayishize hariya? For security purpose. Umuntu wese uzi neza yuko abantu bakiri mu ntambara ntago yemere kujya kwa muri iyo ntambara hagati. Cyo rero ku ruhande rwanjye navuga ngo ibi bintu birimo urujuju. Uburyo M23 ikorana n'imiryango mpuzamahanga kandi yitwa ko ari umutwe urwanya leta. Hari umuvandimwe umpaye igitekerezo aranyandikira ambwira ngo ese ibi bintu ntibiri burangire na Emmanuel Macron agaragaje reaction ubwo umufaransakazi aguye muri iyi ntambara? Urabyumva ute? Ibi bintu urabihuza n'Ubufaransa cyangwa biraza kwitwa bya bindi ngo uwishe ntaririrwa? Karene yari umukozi wa UNICEF, ntago yari umukozi w'Ubufaransa. Ariko ni umwene gihugu w'Ubufaransa. Ni umwene gihugu w'Ubufaransa. Abafaransa bose bari muri Goma bakuweyo igihe Goma yatakwaga. Umuntu yakwibaza ati se Karine yakoraga yiki? Bo baragaragaza yuko ngo yakoraga muri iriya nzu, ariko ngo akora muri department y'abana gute se? Abana bane. Ngira ngo kuri Goma hariyo inkambi y'impunzi. Kuri Goma hari inkambi y'impunzi. Yashinzwe nande se? Ishyigikiwe nande? Wakwibaza byinshi. Nabonye abantu benshi na M23 nta wundi muntu bashize imbere. Abakongomani baguye muri kiriya gitero ntibavugwa. Abasirikare bo muri M23 baguye muri kiriya gitero ntibavugwa, kuko haguyemo ama escort ishyano ryose. Nabari bari ku burinzi ishyano ryose. Yego. Urumva? Kuko kwa Karene already hari abasirikare bamurinda. Abo ntibavuzwe. Yego. Urabyumva? Abari barinze kwa Cornell Nanga ntibari mu kuvugwa kandi bapfuye. Abari barinze kwa Makenga bapfuye ntago bavugwa.
abari barinze kwa ntuze uyu mukoroneri wundi umuvugizi mushyashya nawe ntavugwa abantu bapfuye hariya ni benshi urumva ariko batari mu kuvugwa haravugwa umuzungukazi mbonye no muri press conference Nanga yicaje kuko nawe bavugaga ko yashobora kuba yaguye muri kiriya gitero ariko ni muzima yego muri press conference yicaje ntago yigeze avuga abakongomani bapfuye avuze yuko Kongo yanze kubahiriza amasezerano y'agahenge hanyuma igatera Goma ikabirira irica bene gihugu none bishe n'umukozi wa Nations Unies umukozi wa UNICEF umukozi umuzungukazi w'umufaransa ubashize imbere yuko hari umuntu wavugize gute urabifata nka exaggeration cyangwa urabifata nka gupfa ko yapfuye oya ndavuga urabifata nko gushaka kugendera kuri rupfu rw'uwo muzungu berekana kugira ngo barerekana ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri yakora amakosa bayida we uru ni urugamba none se ukumva ko wowe mu mbone zawe u Rwanda rwajemo rute kuki u Rwanda ruri kuzamo u Rwanda ntabwo ndi buvuge ngo rwajemo rute kuko sije naruzanyemo uretse ko rwanisa nanjye rwisanzemo rwizanyemo kuvugwa mu ibi bintu rwari dakaye ko rukorana na umunsi turiwo turavugana hari ibihano u Rwanda rurafatirwa urumva kandi hari amategeko perezida nyakwa perezida wa Repubulika ashaka ko yahaye M23 ikanga kuyubahiriza kuzamura ubwirinzi bwa jamu mu kirere yego uranga ndibuka ko umuvugizi wungirije wa M23 yabwiye ikinyamakuru kimwe cyo mu Rwanda ntari buze kuvuga izina cyangwa nawe nakivuga akibwira yuko ngo babaciye muri humye bariho barapudetinga system ya bwabwirinzi bwabo yego babukura muri 32 babutwara muri 35 sinzi 32 oba 35 kuko bavugaga ngo bariho barabwapudetinga kugira ngo bushobore kurinda masisi yose n'igice cyose bamaze gukavaringa ngo bareke drone za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zireke gukomeza penetrating so ngo aho ngaho rero abagambanyi niho baciye niyo nzira baciyemo bahereza abanzi korodone hanyuma bazicamo bakabakira gitero yego aho yabivugaga mu gitondo aya mashusho ya GPS ataragaragara nimba rero uyu munsi dushaka kuvuga tuti hariho ibibazo bikomeye hagati yabo ubwabo narabibabwiye ko hagati ya muri M23 harimo ikibazo hari abitwa abagambanyi hari abitwa bazima hari uyu mwanya wa none tuvugana ni kwera iki gitero abasirikare benshi b'ama officers bari kuri eta majoro ya M23 abenshi bagiye batabwa muri yombi bamaze gutabwa muri yombi yego bavuga ko ari abagambanyi harimo n'umusirikare umwe w'umujenerali yari yarafunzwe mu gihe cyashize Makenga aramurekura niwe yahise avuga ngo baba ariwe batangiraho ashaka ko ari watanze data noneho rero ibi bitero biraza gutuma M23 yemera kwicara ku meza na Mubaraka nababwiye ko Mubaraka yahamagaye Makenga imbere ko babarasira rubaya yego nyakwigendera wiringoma atarapfa yego banga kumwumva urumva sinzi niba nyuma baraje kugenda bakamwumva cyangwa bakagenda bakaganira nabo rero igihe cyose bazanga kumva Kigali bakanga kuyumvira kandi ari yagiye mu masezerano kubarasa it's a simple baba barashwe n'uruhande rwa Kigali baba barashwe n'uruhande rwa FARDC yes hano rero nagira gutya twerekeza no ku musozo nkakubaza utubazo tubiri kuba uyu muvugizi unavuga ngo wagateganyo ari kugira gutya akavuga mu mivugire ugasanga hari kuzamo n'uwitwa General Makenga imihanda ikomeje kuvuga ko ashobora kuba atagihumeka uwabazima ariko mu by'ukuri Makenga nka general cyangwa se nk'umuntu ushinzwe ibikorwa bya gisirikare
akaba atahagarara ngo ahumurize abantu babwira ati ryamara cyakore n'imbwirwaruhame yerekeza kuvuga cyangwa kwihanganisha abantu, ubona koko ibi bintu bitazarangira abantu bavuze bati nyamara Makenga arapfuye? Ako ni akambere. Yewe ntungarure ku bibazo bya Makenga kuko nagomba muri mu 23 icyo nababwiye narakibabwiye. Tumurindire muri make turamutegereje. Ariko kuri iki gitero nk'iki ngiki cyatakinza abasirikare, urumva kikatakinga n'abanyepolitike, yakagombye kuvayo akavuga ati agahumuriza imitima y'abantu. Ariko icyo ugomba kumenya ni kimwe, nuko mu makuru dufite muri aka kanya, yego ayo mbonye atugezeho muri aka kanya, aravuga yuko aba ofisiye bose, yego aba ofisiye ba M23 n'abanyepolitike ba M23 bariho barahunga bava muri Goma. Wambaza ngo ninde ugiye gusigara muri Goma, nawe ugenda ukibaze hanyuma ugishakira igisubizo. Kuko ruriya rugamba rwo ejo narababwiye nti urugamba rwo rwakomeye. Urugamba ntabwo rworoshye. Even ndabona Kabila nawe yageze i Kigali. Kabila Kabanga umuntu nyohereje akarimbo arambwira ngo akaririmbo ukavuga ngo jya umenya gusaza utanduranyije cyane. Ndetse wanduranya nimba wenda ari kuvuga ex-perezida Joseph Kabila, ariko Joseph Kabila kamem abantu bakomeje kwibaza impamvu bakomeje kugaragara mu bice by'abarwanyi yigize kurwanya. Kereza ko ari byo bari kuvuga ko ashobora kuba ari gusaza yanduranyije. Yewe ndi Makenga umuntu wa mbere nafunga ni Kabila. Kibuga cy'indege cyakavumu cyongeye kuraswaho nacyo barakirashe. Ate M23 ngirihira Rwanda nk'iyahura. Amasasu menshi ari haravuga mu bice bya Masisi. Uya kagira ati nzaguhinka ubwatsi rero kubukura natwe turi tayari. Ariko ndabona yongeye hati uri umusesenguzi nemera, yongeraho n'undi muntu ati wowe n'amakanzu. Ubwo makanzu nawe arambwira ati ko ari umuntu umwemera, witegure uzaze nguhinka. Ariko se ndayikura i Kigali mwo kabyaramwe. Uwo mukunzi arakoze. Reka twerekeze ku musozo, hanyuma reka nkubaza ikibazo kimwe tujya ku musozo. Ndibaza ubu bwirinzi ngira ngo nejo bundi twahoze tubivugaho bwa 23 bivugwa ko ari ubwirinzi bukomeye cyane bushobora kuba bwaraturutse muri Isiraheli, ndetse hari navuga ko na Amerika nayo ngo yaba yaragurishije ubwirinzi Kigali nayo ikabuha 23. Ubu bwirinzi bukomeje kwinjirirwa bukagera ku rwego burasa zino nyeshyamba, bukagera ku rwego nubwo bitavuzwe, bukagera ku rwego burasa bamwe mu bakozi wenda utamenya n'importe comment bari hariya igoma, kuko ikarita iratwereka mu by'ukuri Kivu y'amajyaruguru yose ikatwereka uburyo kibino bitero byinjira zino ndege zinjira, uko drone zaje, yego abadukurikiye ngira ngo bayitegereze neza. Noneho nkibaza ngo mu by'ukuri iyi donc ubu bwirinzi buraza gufasha ikigoma mu by'ukuri ni iki kijyambere. Nige muntu wa mbere wababwiye igihe ingabo z'u Burundi zasubiraga i Burundi, ndabwira nti ikirere cyarafitwe gifitwe na M23. Nije nabibabwiye ndabwira nti ikirere gifitwe na M23. Drone ntago ziri mu kuzamuka, GPS zimeze nabi, ariko mumenye yuko kirari ikirere gikontrolingwa n'Ububirigi. Iyo ufashe kirari kirere ufashe Ububirigi, kuko ari telefone uyihamagaye ibanza guca mu Ububirigi ikabona kugaruka muri Kongo. Yego ari radari z'indege, amayira n'ibindi barakishira umusoro hehe mu Bubirigi. Kandi Ububirigi ubufasheho ufashe European Union. Yego noneho rero nkakubwira ndababwira nti ubu bwirinzi baraza kubufatira umwanzuro, kuko uko biri kose iyo nsanga ngwe satellite mu kirere, buri satellite ije hasi yose hasi yanjye mbasha kubona data zayo. Yego ni nayo mpamvu hano ubona bari mu kukwereka data, bariho barakwereka
yaje urabona witegereza hariya iyi karita ngira ngo muri kuyireba iri kugenda inyuraho urabona ko hano barakwereka uburyo iyi drone yaje igakata hariya hejuru urabona yego ndi kuhareba witegereza hano hasi ndi kwitegereza ongera kandi urebe hariya hejuru barakwereka amayira atatu uko yamanutse iza yego urabona uko yaje barakwereka imirongo itatu irimo hagati inzira ya mbere yagutse igeze hejuru ya Goma irakwereka uburyo yatakinze yego yakoze puwe ya mbere igakora ya kabiri igakora ya gatatu kugera ku ya gatanu aho yatangiye no kurasa uranyumva witegereza uburyo yazungurutse aho ngaho izo zose ni data bariho baraguha rero buriya bwirinzi buri hariya Isirayeli niyo yabutanze sinanze ariko Isirayeli uyu munsi nayo iri mu ntambara kuko ikeneye amabuye urabyumva mu biganiro Amerika iyo yumvikanye na Kongo no kuvuga na Isirayeli bimaze kugira gute kumvikana nayo yagurishije ubwirinzi imbere yuko imenya ukuri nicyo abanyekongo barwanira urabyumva ntabwo hari bwabeho negotiation buriya n'ubwirinzi yatanze mbere yego itaravumbura ukuri imaze kuvumbura ukuri n'agafaranga n'utubuye iravuga iti no data nitwe tuzifite buri kintu cyose kiri hariya muri kiriya kirere dushobora kukijyaminga tukakigira impumyi wakwibaza ngo Amerika yagambanira u Rwanda rero tukakigira impumyi ntabwo igambanira u Rwanda aha ariko se niwabonye drone ebyiri zarashwe ejo bundi zarashwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiye kuzipima amashusho turayafite ahangaha turayabashyiriraho nayo nushaka urumva turayafite ahangaha yerekana neza drone ebyiri zivuye i Kigali zaguzwe n'u Rwanda zarashwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo Amerika iri mu bugambanyi Amerika iri mu bucuruzi uranyumva Amerika iri mu bucuruzi ntabwo iri mu bugambanyi muri rusange witegereje amashusho neza yose uko akurikirana urabona ko imbaraga za M23 zamaze kuba neutralize ziri tombe zamaze kuba tombe nta drone bariho barashyira mu kirere iragerayo bayibonye kandi narabivuze cyagiye mbabwira nti ubu bwirinzi bafite hariya izi mbaraga zabo zose bamaze kuzerekana no kuvuga ngo iyo umaze kwerekana imbaraga zawe uyu nguyu uri urarwana nawe ahita agenda agashakisha data z'imbaraga zawe buri sasu muteye atora igitoryi akagitwara muri laboratoire akamenya ngo imbunda yandashe n'ubu bwoko ni yihi yiruta yego kandi u Rwanda ntago rushobora kugura intwaro Kongo idashobora kugura ntago bishoboka icya kabiri nabonye abanyarwanda bishimiye ngo Kongo ngo Rwanda ngo Perezida Kagame ngo yagiye mu nama ngo mu Faransa ngo ya nucléaire ngo u Rwanda rugiye kuba ikintu gikomeye cyane kuko bagiye kubemerera kugira amashanyarazi atavaho ngo no gukora ibisasu bya karundura ngo bakoresheje nucléaire nagira ngo menyeshe abanyarwanda n'abanyamahanga bishimira ibi bintu ko East Africa idashobora kwemera biriya bintu ariko nge ndumva ari intambwe nziza u Rwanda rwaba ruteye ni intambwe nziza ariko nibareba ingaruka zazo wibuke ko nucléaire iramutse habayeho accident ntabwo u Rwanda rwo rwononekara rwonyine region yose ishobora kugira ikibazo kandi gikomeye ntabwo u Rwanda rushobora gutekinga decision ya nucléaire East Africa itabishyizeho umukono ariko abaturanyi batabishyizeho umukono kuko iriya Kivu bashaka gushyiramo nucléaire ifatanyije na Kongo ifatanyije na Kongo ifatanyije na Uganda Kivu urumva ariko wari wakwibaza ngo kwa ntende ngiyi nama ubundi bivuze guhabwa izo nucléaire koko so ubu biriya bihugu se by'Ubufaransa na hehe babikora sibyo yego ni East Africa ntabwo ari East Africa aratendinga inama ariko agomba kubanza kuganira n'abaturanyi okay reka tugushimire dushimira n'abantu mwese mwakomeje kubana natwe mu by'ukuri mu gihe cyose u Rwanda ruzakomeza gukora ibintu rutagishije inama ako nagakeregesho twigendera mu gihe cyose u Rwanda ruzakomeza gukora ibintu rutagishije inama abaturanyi ntabwo zizarangira ndagusubiriramo yego u Rwanda rwakagombye guca bugufi nk'uko ejo nabivuze rukasaba experience ku baturanyi
apana gusuzugura Museveni ngo kubera ko ngo mwararwananye ariko mwarwananye avuye muri leta yari minister w'ingabo yagiye mu ishyamba yari minister w'ingabo yavuye mu ishyamba avuye muri guverinoma we wagiye mu ishyamba umusangayo wari uvuye mu muhanda gucuruza bagutora hariya kuri Buganda Road bagutwara mu gisirikare ariko ni wakwakiraga yarasanzwe mu gisirikare yari minister w'ingabo kuri Obote ariko ntihabaho naje mbere siyikora icyo mvuga ni ubukure macuwa mu buyobozi mu gutegura intambara mu gisirikare uyu musaza arabaruta bose experience irakora yes experience irakora obumanyirivu yes so nimba rero ushaka kuramba no gutera imbere no gukora neza no kwigira imbere reka kureba iyase gitsure urumva turabizi yuko ikibazanira ntuze nuko muvuga muti ntago ari mwe mwadushize hariya n'ubwongereza bwahadushize ntawe ubyanze ariko ubwongereza ntago butuye muri aka karere ibyo bya nucleaire ibyo by'amadrone ibyo by'ibiki drone zo baraza kuzirasa bazimare udufaranga twose mwakuye muri Kongo mutugure mu izindi nazo bazirase mwongere mugende mufate n'ideni nazo bazirase kuko bamaze kuvumbura aho mugurira niho bagurira kandi babarusha uburyo babarusha n'imitungo kongirusha uburyo Kisegedara rusha u Rwanda umutungo amafaranga n'umutungo kamere kure ibyo babimenye reka babimenye turabibabwiye reka munyemerere mbashimire tubabajwe n'abantu bariho barapfa bazira ubusa bakomeje gupfa kweri bakomeje gupfa bicirwa muri iyi ntambara itagira impamvu ejo bundi murabizi ko nababwiye narindi mu bice bya Kongo muri Bunagana mu gihe narindi Bunagana urumva narinzi ngo nibyo koko mu byo najyaga nibaza narinzi ngo nibyo koko M23 yagiye kurwanira abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko ndagira ngo umenyeshe ko nageze hariya ngasanga namoko gusa nta kindi kiriyo amakuru ari kuri tere ya nyayo bajyanyeyo ngo n'abantu n'abahutu babambura amasambu yabo barabica barabanyaga inka zabo bazitwara mu mashyamba abandi babanyaga imitungo yabo bari bafite nibibazo M23 mu byukuri ugeze hariya urabona ko itagiye kurwanira bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ahubwo irirakuza amacakubiri n'amoko mu banyekongo so no mu karere ibi bintu bihagarara no mu karere ibi bintu bidahagaze genda saba aba basaza bakuru mu buyobozi ndetse na Afrika yunze ubumwe na East Africa guhagurukira kiriya kibazo kikarangira completely kuko atari ibyo ngibyo abantu bariho barashira tureke kujya twirirwa tuvuga uvuze wese mukamubona nabi uvuze wese mukamubona nabi ntabwo M23 irarwanira bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ntabwo irarwanira abatutsi irarwanira umuntu tutazi cyangwa twabatuzi umwe cyangwa inyungu z'igihugu runaka ariko ntaho bihuriye no mibereho myiza y'abanyekongo reka mbashimire babwire nti mugire umugoroba mwiza abandi mugire ijoro ryiza abandi umugoroba mwiza Imana ibampera umugisha kandi bandindire muri byose urakoze cyane reka tugushimire by'umwihariko dushimire namwe mwese mwakomeje kubana natwe abakomeje kutwandikira abamaze gukanda subscribe ndetse n'abasharing ibiganiro byacu tubabwira ngo nimugubwe neza cyane mugire umugoroba mwiza mbifurije kugira impagarike n'ubugingo bye bye nakagaruka